Foothills Naga Coordination Committee FNCC in Government of India le Manipur kom a memorandum anapi na achun athil diman u het pi a hi lo ji in phamwa sa na anapong do ovinahi 28 July 2025 ni khochun police headquarter in Falmuna senior police officer hole FNCC lamkai hon meeting ananei na over hichi ho hi phate a chi zompi ding a hi anati Naga area sunga suspension of operation su campus thailo ding a hi apet pena dandi lowa ki siemgu German road le Tiger road su hai hiding a hi Kangpu Pi district a dandi lowa ka ni le ki bol nga sa ding a hi Kokiti adinga separate administration sa a hi dinga le Naga tegam inchikhat jong ala thailo ding hichun khununga thisan so na na loading a hi indefinite ban hi ni kho som lugu a hi nungin jong Government of India le Manipur hin na asa ina koipon chule FNCC in athil thum gel kho na ima ane poitia lamkai hon ana seiki novin hi FNCC na seibe na adiman u amu to ka uva indefinite ban hi chizom jing ding a hi ati Assam Congress Party in state sunga mipin vote api uva power atu kinova le CM Himanta Sharma in dandi lauta a genthei ho chen nagam eviction abol a ala pi ho josi kinung pi ding a hi anati hichi hi Assam Congress President Gaurav Gogoi in mipi ki khop khom na khana ana seijin hi genthei ha sa ho gam lei sit kila pi hi adi lo dan ana seijin hiji a chu hi tabang minority ho ki mu nem na le buina su thap a hi theina dingin mi pi in vote ni pi over power a ki tu kina le abon a nang ho khutna kanung pi ding a hi anati Zomi Council apex body of Zomi tribe chun thusu abol na a Zomi Council in a head dan in center government in Manipura civil societies organization chom to national highway a free access a thei na ding in ki ho pi dia invite a bolin a hiati itobong thu ki ho khom na ding he jong le Zomi Council le ato khom pi ho chang zaw na lowa chu phachom loading ki pompi thei loading a hiati koi CSO hi jong le Zomi Council phat sa na lowa na tong chu ki to sot loading Jaxi in a sebe na KJC delegate son achi sa July 29 ni khu in Infal Valley chu security force so venbit na noizin Kangpu Pi district a meeting in achi win a hiati chukit le August 4 2025 ni khu in jong Aizawl Mizoram zone in security force so squad na ki bol sa kin win a hiati Zomi Council in achi sa May 2024 a ki pat ku ki zo kiti min pu hi rejected ki bola hitan hito ki hlona ku ki zo council KJC kiti organization hi Zomi te chen namun zo si a kilim thei loading adi sana Sarachanpur district le lamka town sunga ki chi pi ding a hiati ZC in head sa na anei ben achun ku ki zo council in alat thei namuna operate hanlang chule office zong ki hon hanati Zomi Council in Mabana ama noya ki khaitha 9 constituent tribes to kilung to ta damna le bit na ki tong khom ding a hi tin a seibe in hi Supreme Court in zan hi ni khochun Union Government koma do na anabolta na hi hichi thu do achun Manipur former Chief Minister N Biren Singh audio tape chungchang a forensic report court in nge na abol Sathumwal chi tan tu chana mu a hi nai lo ji in do na anamuta na hi hichi chungchang a apex court bench te ni Justice PV Sanjay Kumar le Satish Chandra Sharma tenin Solicitor General Tushar Mehta in court koma kitip na ananay tan
tiap viral chung thu a Center for Forensic Science Library a pi lu na hi to ki hlon chun haptani phat na thum be in hinla thlathum walin jong hi chi audio tape viral chu Supreme Court nin nge na a bol bong in mu a hinai pu na hi ki ti bench in mi ta thudo anei be na achun forensic report ipiti hitam ahung thlun phat hi taloham hi chi order hi May 2025 a hi pass a hin forensic report chu laboratory hon report a hin pi te diu a hin hoya hambe nei sei pi in tin mi ta chunga do na khauta anum ta na hi langkhana mi ta in report chungchanga ahung thlung ding don butna api to ki hlon in Justice Kumar in hi chi chungchang hi aji beya ki chai theilo ding ki pass kum ding a hi tin anadon butni na hi Indo-Myanmar International Border Crossing More Manipur chu Saturday ni kho jingka akipat chun silet na hita na hi hichi lo na ji chu a hi le mi phabem hin thi fencing post chu ana hla uvin Friday ni jan chun agumangu ve akiti hichi border ki khaji hin nisi a sumkol ve en mezo Myanmar akipat nupi ho jong border checkpoint akipat nungsol a hi tawvin a hi akiti Assam Rifle Team in akigumang fencing post hold on ding in search operation aboluvin source akun thu ki muchun asei na a Saturday ni ha langchun themkhat nungmu a hin hinla atam zowang mu a hinai pu na hi akiti Zanhi ni kho 4 August 2025 ni kho chun Thoubal District Hospital koma accident melsita anum in hiwachun amuna apet pet in nupi khatle achapa in thina anato hlonin na hi akiti hichi accident hi jingka lang pungsom vel a district hospital kom DI Tata truck package drinking water hin po khan hin hichi a nu chate ni hi aphut kha a apet na thina ato hlon na hi akiti hichi wangsit na a thina to te ni chu soibam premila akum somli le gup le achapa Arjun akum som le git amani hi Thoubal achouba pakham khong leirak Thoubal district a chiang a hi hloni na hi hichit case to kisai hin police so khuna pi lu na hi tai jong akiti Israel Hamas kika galumkal kumni aval zo nungin jong thiplam amano nai di pun adi sanin tu din muna Gaza a hi ne lecha ha sanji hin mihim asang asim ne ding Halloween hin kho amange ti thulut na ki mu na hi hito akilhon chun leisi chunga gamlam kai zo sin Israel oi mona api uvin na hi akiti tu chana hi Hamas terrorist ho hin ama ho khutna Israel mi amanu somnga wal na laya hin hichi ho la a chu mi som thum ta bong hi athi hi ding adang mi som ni hi damna lai ding in Israel to su chun ase jina hi Gaza Israel kika kibuina aso sang ta ji hin leisi chunga gam izan ham hin Palestine hi independent state pi ding in nupna jong ananei tawvin hi alangkhana Hamas thingnoi mi ho atha bia adin munu khat jong a hi independent Palestine state mu ka a Hamas in mai thal che koi thalo ding a hi tin phun do na ananei uvin hi head ding khat chu Israel le US in Palestine Gaza muna gal su thip a hi na ding a Hamas in hostage aman ho zo siu al ha do diu chule Hamas thingnoi mi kiti tha chimat na su mang hi ding hi aseyo le atu pi pe nu khat chu a hi